Kesorkar jela kalapan krek ban kentiu ya kejing yarap pisah syakilong ying jong kisan ngut kilanon kibela kelon yap ha kejing syaksiat ha kipulit asam ha mukro ha ka arpo arterik unai wing mentau snem. Ha bekren cikilat pathai kubor usembut menteri rangba kejela ubak preston tensong ulai tu bana kebenta ki armut ki weipat ki bamensau ha katai kejing syaksiat yap na keliang kesorkar kelabisyaru kumno ban ai jing yarap pisah basisin ai. Ula pentip bana kaliang kesorkar kalabak kli ya kejing lejing sep ha kabaya day bat kejing sumari kini ki arngut. Lapan kedau bahadin kejing jia siat yap ha mukro ha ka arpu arterik benai beladeb kabala shim ya kejing imjang sangut kirang ba ha mukro bat mensau arngut na kaliang kesorkar kelapen benaban ai mar san lak syakilong ying jang kibala klat bat ban siru ya kabai sumar jang kibala mensau. Medical reimbursement lada kalut silak ne kalut arlakat bakalut ngisiu mengina ke komen kata ngila adep sim karai ke decision na tanam tu ya ke kenjaban aji ngarap kerpang one time financial assistance je kataru na kalian ke department kila work out ban aji ngarap ikitu ki bersau lantai di baklapa ke kejing dawa ban tungkam tunggu di bahaya ya ketungi dang ya eksamin tenrai ke bementah ke bangikwa kolong ba kumno bangin enhance ya ketuka ekskrisia pengikwa ban enhance ketuka ekskrisia te nakalian jongka office UCM ru lai direction sege department concern ke revenue ban nomor pi katu ka dikaak ke bamut ngihap an yahat kat kum kaak tingikwa ban modify katu kani yikini guidelines ke badon poka kadang mengilak ban kam kentiu ya ketuka ekskrisia